Razumijem da je sve povezano. Svi putevi se sreću. I sve te rijeke teku u isto more. I evo, došao sam do rijeke Vrbas, muškarca među ženama. Nakon izviranja ispod planine Zec, u samom srcu Bosne i Hercegovine, ovaj muškarac protiče kroz Gornji Vakuf, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, da bi došao do jezera Bočac, raja za ribolovce i ljubitelje plovidbe na mirnim vodama. Iz restorana Mandiko pruža se savršen pogled na jezero, pa ne bi bilo loše da se nešto i doručkuje. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Da malo uživate u našim uštipcima sa basom i kajmakom. Šta je sad basa? Nisam čuo za taj izraz ranije. Prije nego što upitam domaćina, zamolit ću ga da mi se pridruži jer u glavi imam mnogo pitanja. A domaćine, šta je to u stvari basa? Basa je petrovački proizvod koji je doselio se iz Like. Ličanka se udala za Petrovčanina pa je prenijela tradiciju spravljanja jednog divnog sira s tim što se u daljnjim vijekovima promijenilo način spremanja base. A Petrovčanin je gospodin Drago, koji je sasvim slučajno počeo da prodaje jedan od najfinijih sireva koje sam probao u životu, sa posebnim svojstvima. To su svojstva koja nemaju obični sirevi ili premazi zato što u stvari krave na Petrovčkoj visoravni ne pasu travu nego ljekovito bilje. I sirevi Petrovčki sigurno se razlikuju od svih drugih sireva, naročito basa. Basa se inače pravi na 3 velika područja na svijetu. Imam čast da probam jelo koje se pravi isključivo na 3 velika područja u svijetu. Pravi se u Bosanskom Petrovcu, u Lici, Kavkazu i Manja visoravan kod Linca. Znači, ne može se svagdje napraviti s tim što imate 1000 imitacija base. Ljudi kažu, pa to je basa. Nije to basa. Kakva je razlika u odnosu na kajmak? Ona je mazljiva i ima onako blaži ukus i za razliku od kajmaka nije masna i čak može se reći da ima ljekovita svojstva jer ljudi koji jedu petrovački sirac i basu su inače dugovječni. E sad vi mislite da se tu radi o 80, 90, pa možda i 100 godina. Polazim od svoje porodice, odnosno porodice moje žene, kad ja kažem da moje žene, djeda i baba su živjeli vrlo kratko jer su jeli malo base, pa zato nisu imali ni 100 godina braka. Imali su samo 86 godina braka i umrli su, ja obično kažem, vrlo mladi, baba u 106. Ništa sitnica. Baba u 106. a djeda u 102. godini života. A kad kažem živjeli su vrlo kratko, stvarno mislim tako, zato što u odnosu na komšinicu koja je živjela na istom području, u susjednom selu, oni su živjeli vrlo kratko, koja je sigurno jela više sirca i base i nažalost koja je umrla prijekom smrću u 129. godini života. Pa ja ne znam šta da radim sad, da ne skraćujem svoj život, da planiram neki 150. Pa ne treba, važan je kvalitet života. Važan je kvalitet života. U ono doba su ljudi sigurno živjeli tegobno, ali su jeli izuzetno zdravu hranu. Mi sada kada pogledamo da je to sve u najvećem dijelu modifikovano od proizvoda, znači za piti do hrane, to je onda prava katastrofa i ljudi žive u jednom ogromnom stresu, upravo zato što ne dolazi na jezero Bočac da malo, ono što se kaže, nakupe pozitivne energije i ugase negativne emocije. Negativne emocije sam definitivno ugasio na vodi. I to kakvoj vodi? Vodi rijeke Vrbas. Dominantne vrste na jezeru Bočac su one glavne, mogu reći, smuć, šaran, som, tolstolovik i tvrdim da imate tolstolovika sigurno do 50 kg, a boga mislim ima i šarana tako velikih somova, bar do 100 kg, ako ne i većih, jer imam ja jednu fotografiju tu staraj preko 15 godina kad sam ja držao čovjek u lovi jednog soma od 46 kg, budući da ovdje ima puno grana, oni vjerovatno teže i otkidaju. Ja sam odlučio da odem na lice mjesta, iako vrijeme nije baš najbolje. Dobar dan. Dobar dan. Ima li išta, može li se išta upecati danas? Ništa, danas je ružno vrijeme, evo vidite voda talasa, riba neće da radi, potpuno mrtvo. 2 sata ništa nije htjela da uzme. Ništa neće? Je li inače ovako kad je prevrtljivo vrijeme, može li se bilo šta upecati? Kad je, vrlo rijetko, upeca se ova bijela riba, mala, sitna, a sve drugo neće da radi. Iako se zadesi ovakav dan, da riba jednostavno neće da grize,
ribari i dalje uživaju u ribolovu iz samo jednog razloga. Pa zašto ste vi onda ovdje još ako nema ništa ribe? Pa da vam kažem, ja čisto dođem da uživam malo, da odmaram živce, jer godine su poodmakle, a mnogo se preko glave prešlo. Odmaranje mozga veoma je važna disciplina u kojoj Čika Dušan itekako uživa, a i ja sam se pridružio i naravno uživao. Ako niste pravi ribolovac, uvijek ćete uživati veslanjem po jezeru, koje zahtijeva određeno znanje i vještinu, koju sam brzo savladao u ovom prelijepom krajoliku. Vrijeme je da ostavim Dušana da čeka sumrak i svoju ribu i da se spustim nizvodno do jedne od mnogobrojnih tvrđava koji su svojevremeno branile ovog ljepotana, rijeku Vrbas. Stari grad Bočac nalazi se tik uz branu Bočac, koja snabdijeva veliki dio krajine strujom. Svojevremeno, tvrđava je služila za odbranu rijeke Vrbas, koja je kako tada, tako i sada bila veoma značajna. Meni je trenutno značajno da se spustim do manastira u mjestu Krupa, čudotvornom mjestu koje čuva čestice majke Matrone, velike ruske svjetiteljke. Manastir je izgrađen na obalama pritoke Vrbasa, riječice Krupa, koja izvire na posebnom mjestu ispod velikog brda. Voda na izvoru je pitka i prilično hladna. Ova rijeka posebna je što pravi nezaboravne slapove koji su rado posjećeni i koji odmaraju dušu. Nakon odmora duše, vrijeme je da potražim avanturu, jer je Vrbas, kao planinska i kanjonska rijeka, upravo predstavlja. A gdje bolju avanturu potražiti nego u rafting centru Kanjon i probati spust Vrbasom, osjetiti svu njegovu snagu i vrlinu. Prije današnjeg raftinga potrebno je da čujete osnovne stvari što se tiče raftinga kako bi on prije svega protekao bezbjedno. Danas ste od opreme zadužili vašu kacigu, prsluk i ovo veslo i naravno imamo čamac. Pored svega navedenog, zadužio sam odgovornost prema samoj rijeci Vrbas i avanturi koju ona nudi. Rekla si da si prvi ženski skiper u BiH. Jeste. Kako se odlučila uopšte na rafting? Pa cijeli život živim ovdje upravo pored rijeke Vrbas i ovdje sam naučila i da plivam i dolazila sam i prije nego što sam postala vodič upravo u rafting centar Kanjon, jer uglavnom moji prijatelji su svi skiperi, međutim to su muškarci, jel te? Meni se uvijek to sviđalo, ali nikad nisam vjerovala da ja mogu postati jedan od vodiča, upravo zato što sam žena. I to kad gledate izgleda dosta teško i zahtjevno, međutim odlučila sam se da idem na obuku, čisto da naučim neke osnovne stvari. I tako od osnovnih stvari do profesionalnog skipera. Možda se i ja dodatno zaljubim u ovu rijeku, pa im se i pridružim. U gornjem toku krećemo lagano, bez nekih velikih izazova. Idealno vrijeme za razgovor sa jednim od najboljih skipera ovih prostora. Danas ćemo veslati najdužu turu, Bojane. Znači, Vrbas je taman kako treba za jedan prvi put na raftingu. Ni preveliki, ni premali, tako da ćemo imati jednu lijepu avanturu, a dovoljno sigurno. Pa ne izgleda nešto teško, evo sada prvu. Pa ne izgleda sada, međutim kad dođemo u kanjon, onda ćemo vidjeti šta je to. Pa čeka nas sasvim dovoljna adrenalina za pravi turistički rafting i po tom je Vrbas i poznat. Kao sportska rijeka smo broj 1 na svijetu. U turizmu se još uvijek borimo za Tarom i za nekim većim destinacijama, ali evo polako stižemo. Dužina staze kojom se danas spuštamo iznosi 23 km. Sve vrijeme kroz netaknutu prirodu i besprekorno čistu zelenu rijeku. Rijeka Vrbas što se tiče raftinga spada među rijeke klase 2 i 3, što predstavlja idealan balans sportske avanture i porodičnog aktivnog odmora. Šta znači rafting za jednog turistu? Generalno, kako rafting utječe na ljude? Pa rafting je stil života, prije svega za nas koji smo ušli ovo, to je stil života. Jednostavno, ako ovo ne volite i ako niste
za to ne trebate ići. Međutim, za samog turistu koji je prvi put na vodi je jako bitno da mu mi to približimo i da je ovo jedan aktivan odmor za njega. Međutim, rafting... Aktivan odmor znači upravo ovo što mi radimo. Znači, na rafting ne možete ići da sjedite u čamcu. Možete, ali nije to to. Znači, došli ste da veslate zajedno s nama. Mi smo tu, mi kontrolišemo čamac, brinemo o bezbjednosti i to je upravo ono o čemu čitavo vrijeme govorimo. Da bi vi doživjeli jedan fin odmor, da bi vama bilo lijepo i ovako velikim brzacima, moramo biti bezbjedni. I to je upravo osnova dobrog raftinga. Bezbjednost prije svega. Nije neophodna ni neka velika snaga, jer ste tokom turističkog raftinga u sigurnim rukama. Veslamo onoliko koliko možemo. Skiperi, tačnije vodiči, su vrlo dobro obučeni da sami spuste čamac. Međutim, uz vašu pomoć, uz vašu snagu i energiju, pogotovo tog aktivnog odmora. Vrbas je izuzetno čista rijeka, kao i njene obale, a tome doprinose upravo oni koji je i koriste. Praktično smo organizovali prvu ekološku regatu Kanjon, Eko Kanjon 2003. Samo za tu regatu smo skupili preko 40 olupina auta na ovom potezu upravo koji prolazimo, preko 100 tona smeća koje smo izvukli na ruke. Jednostavno sad s ponosom možemo reći da smo jedini broj jedan ekološka destinacija u Bosni i Hercegovini što se tiče rijeka. Ono što se nerijetko dešava jeste konzumacija alkohola tokom raftinga, što meni lično nikako ne ide jedno sa drugim. Pivo jednostavno ne dolazi u obzir. Došli smo da uživamo u prirodi, a poslije ćemo u restoranu da probamo. I ja da uživam. I ja isto, bare se po meni se to vidi. Znači, alkohol je potpuno zabranjen na raftingu. Ne da smo mi to iz nekog hira propisali, nego jednostavno voda i alkohol su smrtonosna kombinacija. Sjećam se, dok sam bio manji, bila je, ajmo reći, neka preteča ovih rafting čamaca. Da, bile su gume. Svi smo mi... Imali ih sada, viđamo. Pa vrlo rijetko. Pored adekvatne opreme potrebno je imati i odgovarajući čamac. Glavna karakteristika čamca je da ovdje nema nikakvih tvrdih dijelova. On je sav naduvanje i glavna karakteristika je praktično dno. Važno je da dno čamca također bude naduvano, kako bi ublažilo udare u stijene. U slučaju odlaska na neku stijenu ili nasukivanja, čamac isto tako ima sigurnosni ventil. Ne može pući, nego ispušta višak vazduha. Vrijeme je da krenemo dalje i uđemo u malo izazovnije dionice. U kanjonu Vrbas je najbolji za rafting i odličnu avanturu. Uživao sam sa profesionalnim skiperima i savladavao najveće brzake. Osjetio sam vodu, dozvolio da ona mene u stvari ukroti i naučio da koristim njenu snagu kako bih upravljao čamcem i prelazio brzake. Kad prođemo kanjon, dolazimo u miran dio gdje se nalazi restoran, savršeno mjesto za probirljive gladnike, u kojem glavnu riječ vodi Acin brat Gile. Ovo je nešto što očekujete nakon raftinga i kad ljudi kažu da bio sam na raftingu, ali bio sam na vrhunskoj klopi. Obično je pola-pola. I ljudi se sjete da super mi je bilo na raftingu, ali kod Gileta je bilo najbolje. Evo počet ću od... Aco, ali Gile je bolji. Aco završi svoje na vode, ali kad i Gile nahrani, to je apsolutno dobitna kombinacija. Ono što čini ovaj restoran tako posebnim jeste način pripreme i odabira sirovine. Sve na stolu pripremljeno je isključivo u njihovoj kuhinji, krenuvši od autentičnog domaćeg hljeba i nadaleko poznatih uštipaka, koji iza sebe imaju posebnu priču. Sa ovim uštipcima Acine i Giletove pokojne majke sve je počelo, sva restoranska priča. Naš pastirski ili kanjon uštipak ili uštipak majka Stoje, ovo je ono što svi probaju u kanjonu i praktično možete da jedete šta god želite. Uštipak je naravno sa rendanim vlašičkim sirom. A zašto je ovo bitno? Ovdje se ne može doći da se ovo ne... To je svaki gost koji dođe proba naš uštipak. Vrlo je specifičan uštipak. Radi se o 3 vrste brašna, bijelo, crno i heljda. I kada na sve to dodate vlašički sir, dobijete potpunu priču. Međutim, to Aci nije dovoljno. Prvo cicvara sa više vrsta sira i kajmaka, a onda prelazimo na meso.
Sljedeće što morate probati to je naš domaćinski ćevap. Uz to odmah preporučujem našu punjenu pljeskavicu. Kao što sam već napomenuo, i ova dva jela od nule se spremaju u Giletovoj kuhinji, isključivo od junetine. A ja ne treba da brinem za kalorije, bar ne ovaj put. Ja da nisam bio na raftingu, Boga mi zabrinuo bi se za unos kalorija. Kako ćemo potrošiti? Ali kažu da se na raftingu toj nekoj dionici oko 25 km potroši oko 1700 do 2000 kalorija. Pa ja nisam računao, međutim meni se čini, barem ja veslam svaki dan. Tako da možemo da se oprostimo. Meni se čini da ja ipak više unosim kalorija nego što izveslam. Za dodatne kalorije tu je batak na banjalučki način, inspirisan čuvenom banjalučkom šniclom i na kraju jelo pod nazivom Užička mlada. Svinjski file, krompir i kajmak sa bijelim lukom, pečeno na roštilju, zapečeno u rerni i posluženo vruće. Ona pravila o kojima smo govorili na čamcu završila su sa izlaskom iz njega, pa se sada možemo i opustiti. Evo ja sam se spustio sada, nije mi trebao nikakav alkohol, maltene nije mi trebalo ništa, samo da veslam, da uživam u toj vodi, da uživam u tom lijepom okruženju. Tako je. I što kažu, sreća je lijepa dok se čeka, pa smo evo i dočekali je. I lijepa i sad. I sad možemo jednu nazdraviti. I sad možemo jednu. Sa džedovom rakijom. Može džedova. Može džedova rakija. Evo, pošto smo rekli džedova rakija, ja bih molio tebe da naspiješ, pošto si već postao domaćin, tako da... Sa zadovoljstvom, hvala ti na tome. Da ne misli neko da ne misli neko da smo protiv alkohola, samo smo protiv alkohola na vodi, tako da u zdravlje 100 godina se družili, živjeli. Vrijeme je da obezbijedim kalorije svom automobilu i uputim se u srce Banja Luke, gdje me čeka Vuk na svom Dajak čamcu, jednom od najvažnijih simbola najvećeg grada u Republici Srpskoj. Vuče, je li ovo gondola ili šta je ovo? Nije gondola, nešto mnogo bolje nego što misliš. Ovo je Dajak, to jest Dajak čamac. Zašto je Dajak bolji od gondole? Pa bolje je zato što je poseban, zato što se vozi po planinskoj reci koja je brza, po brzacima i vozi se pomoću ove motke, to je zapravo Dajak, koja na sebi ima šticu, metalni deo koji se bode u dno reke i tako idemo uzvodno. Dajak čamac jedna je od najzanimljivijih turističkih ponuda grada i nešto što se u Banja Luci koristi od davnina. Dajak znači Banja Luci prvo kao neki, očuvamo neku tradiciju, moglo bi se tako reći, pošto davno dok nije bilo mostova moralo se nekako prevoziti i roba i ljudi s jedne na drugu stranu, pa jel te, zato se i vozio čamac, tako je danas dan imamo mostove, to se sve prevozi drugačije, ali ostalo je kao očuvanje tradicije Banja Luke i grada samog. Nije za kupanje nikako. Iako se grad neprestano širi i gradi, na obalama je još uvijek mnogo zelenila, nakon čega dolazimo do meni najljepše tačke, tvrđave Kastel, gradskog mosta i splavova. Evo ovdje, kao što vidiš, ovo je najlepši deo rijeke Vrbasa u Banja Luci, najbolji za fotografije i za neko uživanje. Hoćeš mi dati telefon da te uslikam, da imaš uspomenu? Hoću, naravno. Ako se zaustavite u Dajak klubu, kroz školu dajakaštva možete postati pravi stručnjak. Tako je Vuk počeo svoju priču, a mogao bih i ja, zašto da ne? Ispred, pazi, ispred sebe. Ispred, to je iza. To, ajde. Još jedan, tu, bukvalno baci tu, tako? Tu. I ruke malo ka sebi ovako povuci. Nema veze, zato što idemo tamo, ali nema veze. Tam, bukvalno, slobodno ga baci još tamo. To. Vidiš, sad čamac je desno. Probaš da gledaš u špic, pazi sad ovdje već dublja voda. Dajak čamac kroz istoriju služio je za prevoz ljudi i robe sa jedne obale na drugu, sve dok nije sagrađen prvi most. Njega su sagradili čuveni banjalučki trapisti, a priča me dalje nizvodno spušta do samostana Marija Zvijezda. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Bojan, drago mi je. Drago mi je, ja sam Ivica, dobrodošli. Ivice, gdje smo mi ovo?
Pa evo mi smo na desnoj obali Vrbasa, uz sam Vrbas i nalazimo se u trapističkom samostanu Marija Zvijezda, u Delibašnom selu kod Banja Luke, mada niko ne zna za Delibašno selo, svi govore trapisti i lokalitet zovu po ovom samostanu. Prije više od 150 godina, trapisti koji su naselili ovo područje dali su veliki doprinos gradu Banja Luka, koristeći potencijal rijeke Vrbas. Pored mnogobrojnih proizvoda koje su donijeli, ističe se električna energija i prva elektrana. Trapisti su Banjoj Luci dali struju prije recimo nego što je Zagreb imao struju. 8 godina prije Zagreba Banja Luka je dobila struju zahvaljujući upravo trapistima. U Banja Luci danas kada kažemo riječ trapist, malo ko da ne pomisli na čuveni sir, čija se receptura pažljivo čuva generacijama unazad i prenosi sa koljena na koljeno. Trapisti su počeli i proizvodnju piva, nakon čega je nastavilo da se pravi sve do današnjeg dana u jednoj velikoj pivari. Ipak, ja ću se vratiti do grada i probati jedno domaće, banjalučko kraft pivo u MCB pivari. Dobar dan. Dobar dan. Ja se ovdje nešto dobro sprema? Jeste, sprema se nešto mnogo dobro. Bojan, drago mi. Bojan Ljubomir, dobro mi došao. Bolje mi našao. Šta radiš ti ovdje, Ljubomir? Mi ti ovdje kuvamo pivo. Ne znam da li se znao, ali pivo se kuva. Meni je ipak draže kada se ono nakon kuvanja ohladi, ali definitivno me zanima šta je danas na meniju, odnosno šta je to najsvježije što ću popiti. Ovo pivo koje smo danas spremali je Session IPA. Znači jedno pivo, onako lagano, pitko pivo, da ljudi se mogu osvježiti, vratiti tekućinu na ovako toplom vremenu sa dosta niskim procentom alkohola, oko 4,3%, ali isto tako sa dosta arome. Znači nešto svježe, lagano, pitko, a opet onako da ima dobar ukus i aromu. Znači dobro pivo, a da ne udara puno. Tako je, to je baš si pogodio, to je cilj ovog stila piva, znači jedna IPA. Ovo pivo nema nikakve dodatne sastojke, osim 4 osnovna i savršene tehnike proizvodnje uz tehnologa Jovu. Jovo, ti si ovdje glavni zadužen za glavni krivac. Glavni krivac, tako je. Mi odlično kažemo kad je sve u redu, onda se ja hvalim. Aha. Kad je negdje neki problem, onda ja kažem i ovo je tamo. Dobro, znači ti si ovo kriv za sve ove sretni ljude što ja vidim ovamo u restoranu. Stavljamo akcenat na kvalitet, koristimo najbolje sirovine, nikakve zamjenske sirovine i glavno je fokusno i na to da se baziramo na 4 osnovna sastojka, što i jest cilj. Znači nema nikakvih dodataka? Da. Voda, hmelj, kvasac i slad. To je ono što treba pivu? To je pivo. To je ono što treba pivopijama? Upravo tako. Ja bi sada bio slobodan da mi predložimo vama da se vi sa nama družite i da probate to što je ovo stavlja. Obavezno me već krilna voda na usta ovdje od ove priče same, pa idemo mi ovamo. Tako, idemo na probam. Idemo mi, ja jedva čekam. Ispijanje piva posmatrajući kako se ono pravi predstavlja jedno posebno iskustvo. Ponud imaš ta neka piva koja se nalaze svuda po svijetu, u tim nekim kraft pivarama i Indian Pale Ale, u tom nekom pravcu. A reci mi, da li si ti bio slobodan da sam nešto uzmeš i da zamiješaš? Pa vidi, mi upravo to radimo sve vrijeme, mi sami to tu kuvamo. U samom nekom početku smo koristili, imali smo neki dobar suport od nekih kolega iz regiona, bukvalno ljudi koji rade svjetska piva koja se piju u cijelom svijetu i onako poznati su po tome. Kasnije smo mi već krenuli u produkciju samostalno, da mi radimo samostalno, kreiramo naše recepture, ali kažem, zato ipak trebalo neko vrijeme. Kakva je odlika ovog piva? Taman dok završavam ovo možda... Pa evo, to ću sljedeći da probaš, znači ovo je pivo specifično da je jako lagano pitko, znači nizak je nivo alkohola, kad je toplo vrijeme ne može baš mnogo alkohola i nije pametno da se mnogo toga unese, znači to je jedno lagano pitko pivo, ali su ukus i aroma onako dosta izraženi. Dakle, jedna IPA, svi krafteri koji piju pivo znaju šta je IPA, da je to onako zahmeljeno i pivo u kojem ima malo više, da kažem, hmelja, nekim dijelom u gorčini, a evo ovo je ta IPA, samo sa dosta manje alkohola. I ovo je prošao odlično, a uz dobro pivo uvijek dobro dođe i nešto dobro da se pojede.
Kako će proći naši ovo sada kad ti ovo testiraš i probaš? Hoće li to zadovoljiti tvoje prohtjeve i ukuse? Sad ćemo da vidimo. Ajde, živi ti mene prvo i zdravi bio, dobro mi došao. Dobar miris. I nakon toga krilca sa slatko-ljutim sosom, pa da probam ostala piva. Pošto nastavak nije za snimanje, ja ću vas pozdraviti iz MCB pivare i grada Banja Luka. Rijeka Vrbas nastavlja svoj put dalje preko Laktaša i Srpca, gdje se ulijeva u rijeku Savu.